Šentjur je klub z dolgoletno tradicijo, tradicionalni prvoligaš. Po mojem mnenju smo letos sestavili zelo konkurenčno ekipo, cilji niso niti malo skromni. Prvi del prvenstva nam je absolutna želja priti v ligo za prvaka in absolutno nam je tudi želja, da bo dvorana v Šentjurju polna. Nova sezona, nove velike očekivanja, nova ekipa. Očekujem brzo adaptiranje na jedni na druge. Očekujem što više pobjeda, da odbranimo naš domaći teren i da što bolje igramo na strani. Prvenstvo je dosta izjednačeno ove sezone i male nijanse će odlučivati, tako da mnogo je bitan start. Imamo par ekipa s kojima ćemo se boriti za tih prvih 5-6 mjesta i mnogo je bitno da startujemo dobro i kvalitetno.